belai ka hambai tini nirok phaiwi sok phaiwi kha aboni bangwi nirok ni belai ka kha kaham te hamjak mai afar ha tei do phani bangwi ano maharaj ni bisingti kaisa tang butang afar kha chini ha jungjal ang tongmar mutei samung butang afar jak lai thangnai 21 tarik December 2021 साल मारियो जोंना o tang butang याफोरै जोंना कमिटि खाजाक कमिटि खामानि या गलो samung tangmani thangoi sini hano kabangma जों जोंजाल no guikha o जोंजाल no samung tangthani thangoi kebeng nang kabangma phaikha baksa Sakha baksa charoi meya omohai ingtongko to phana o samung non stop ke जों tangoi thangmani ya golo जों first tong kene approval chini bosong ni borok rok no ha approval roi makha 119 jona 16 tarik 6 month 2022 साल मारिगो second जों रखा 39 family ने रखा 7 तारिख 11 2022 साल मारिगो ते कैसे 115 जना ने जों approval रखपिका 6 तारिख 12 2022 तक बिस्कामो जों रवानि थां तो 205 जना 2 तारिख फेब्रुवारी 2023 जों रवानि already जों रय पाइखा बनगो इनका अमो हाइखे जों approval रमानि यागुलो सिनि बसंनि बरक रक न जों रय रहखा हापनो process long term process दंगो जों वाइ ब्रै रहमानि यागुलो सिनि यागो ताबो जों 119 जना न सिनि यागो ताबो कागज सफाइजाक बरकनो जों मे मासे 10 तारिखो जों ओ बरक रकनो जों हानि बुमुं बा कागज या फारसिनाय हनै तियार खाइजाक ओ 10 तारिख में हिके सिनि हानो तय सिनि बीर विक्रम बरम गना हानो तय सभा खायो थैलांमानि साल 1973 वो बो 10 तारिख में वो थयो अबनो वानसगुइन ओ सालो जों सिनि लाइबुमा रै सावै जों ओ सालनो जंगुइ नाखा आर तै बिस्कामो कबांमा सामुं तांथानि केबेंखा सिनि एडिसि हापां तंगो तै स्टेट गभर्नमेंट तंगो तंगमानि यागुलो सानो सिनि हानो तयै जाय खाइजागिया बाहायके हमले सिनि एडिसि हापां तंगमानि यागुलोबो मन्दिर तांगनि हनै ताबो नवोदय स्कुल गांदारो हा सेगुइ तंखा हा सेगुइ तंगमानो एसडीएम बाय आसो नोटिस सुयै मारो हका रहमानि यागुलो सानो मानैया अख्लैफ्रा आं अमरपुर थांफ्रो आं आरनेव बाथागै बरनो माना माखायखा नोटिस कपि बरनो मारखा मा फुनुका बनि यागुलो बर आरनि बासाय थांखा अमो हाय खलायगै बनि सिकांबो लाई थांनाय निओ गुमति अमरपुर सब डिभिजन नि बिसिंगो कायसा मकराय हनै डाम्पिं सनानि थांथानिओ ओ जागानो तैवै कबांमा मुभमेन्ट माखायखा तै सारा त्रिपुरा ब्लक वाइज मुभमेन्ट खाइबै ओ जागानो जों हा किफिलि माबिगा मामानि यागुलो ताबक हायनो हाय मिहाफ्रो डीएम लेभेलो मिटिं आसकफ्रो आरनि हेलिपेड सनानानि कक्सिल साइ तंखा ताखरो बुखरो इनके ओ हानि बेसारो ओ हाव अमथै थिखिख्लायनेरो जों मावान सगनाय ताबक तियार मा अंनाय अबत्रनो बेपा जों माका सनाय बसिनि बैथागिया हाइवे सनानि हनै गुमति डिस्ट्रिक्ट एरिया बिसिङो ताबक गोबांमा हा सायनानै नाय दं अबबो डीएम बाय मिटिंफ्रो आसकफ्रो ककमा सालायका आं नायबो त्रिपुरा हानि बांसिन सानानै फियाबा चिनि बरकरन मकल मुक्ति खिखायले जों सावै माया औ बरकरनो नांमानि हानि बिनिमय एबा फसलनि बिनिमय रवानि ओंथों बसिनि बैथागिया ताबक पद्रे परदाल बिदाल प्रोजेक्ट फाइ दं ओएनजीसी नि कायसा बेदेक इन्द्रधनुष गैस कंपनी ओएनजीसी नि कायसा बेदेक महाबाला हि कायसा कंपनी आबरक महाबाला कंपनी सरं केनि तमांनाय अम्पिनि जिनि सेलासरि जराव बराव कायसा लाइन ओंगै बराव गैस पाबिया बखेनो आरनो ब्लास्टिं खायनाय जा बखेनो अक्टोबर मासनि जिनि बेसकाङाव जायनाय हनै ककसिल सावै मिटिंआव कक तिसाखा आने आरो कपि बतङ अ कपि र डीएम अफिसो मिटिं प्रो अमनो आं कपि माइ फैका इभेन आं साइमा कबा खबरगनो अ मिटिंआव वानसक लायनाय फायदि आंबो त्रिपुरानि डेभलप निबां नायु इभेन सिनि हापांबो नायु एडिसि हापांबो
sini haste hapang benayu raja sarkar benayu edisi hapang benayu biaba system ni onusare ke edisi government thani enusi nagare ni peila enusi nabai mane ya golo je borok ni jaga dulja kanke o borok ni no nung khotipuron rodi khotipuron romani ya golo nung samung tang ya gona de ni borno kok ma selsa tik oma hikene Indradhanush gas pipeline company ONGC ni ngui kaisa bedek Phaipioka Killa Udaipur subdivision Amarpur subdivision Korbok subdivision Udaipur subdivision honke kaisa block ni andaro kaiba bisi duljagu Amarpur subdivision honke 7 khan bisi duljagu block khane kaisa Korbok subdivision honke ne block kainaigo 10 khan bisi duljagu o bisi duljak nai rok ni dalai ka ha kabang thangana ni nai tongo chini bosong ni borok rok ang meeting o amono no ma Sakha aboni bangoi chini kusuk level ni higher authority tongnai rok bai chang achok laika salsa achogoi borok ni concern bai ne chang 19 tariko chini killa RD block o deputation marok o deputation rothani o oma hike chang suijak sal ketek maro chini ha ni jungjal kagya 1979 no joripungma stabok jorotui joripungya abono ma khlainai raida saya khlai sini ADCB singo ha segmane no ma muthaknai teibo Indradhanush gas pipeline company ba onyaino project phaika hinke public runi concern sara mungsa khlaimaya hai hnei aprono deputation romani o BDO sino respond rokha o copy bo SDM DM oma heke governor jora soknai chini ADC hapangni dani CEM ne arbo rohorja inke angan seri naite DM jara thangkha DM ni bo Sakha kokser hobe ke DM ano kok rokha mi apro ang copy bo nai phaika inke tabok Sakha betang ni sini ojamarok borong ni thani seng ya pharpio o tang betang rokna inke 28 tarikh bo Amarpur deputation tong hai ne o Indradhanush gas pipeline na toyoi borok aron meeting o kok Sakha DM te borok ni borok rok Indradhanush gas pipeline ni borok rok borok Sakha tamahi je borok si borok ni khoti puron mane jaga no ronai even te 30 lakh khlai rosinai ni borok ma go sekha asuk sini bai thagya kho jara bumung ganang hani bumung ganang borok simawano bumung kri rok tamo ungno kok angsil samani yagulo borok kok rokha borok submit khaidi ha bumung khayani bangi receive copy tobodi o receive copy bai ang borok no rang ronai borok ma go sekha omoni sini deputation ni bathai amoni bangoni lukorok na angkoinai phaidi sakangoi phaidi sini hani jungjal tongmano jung joto palka tangkhangka salsa phiok jago hambai sar nung lukorok no omahai khlai subawoi hani kagos ri tongo ba omahai kobang ma level ke nung kok salai nung bisingti Tiprasa rok no kobang ma omahai khlai ni bisingti hani kagos to rezabe tongo anga obo rimani bisingo kaisini region tamo o jepro government facility thaikya jaga na jaka apro mulyo manani thaika ba to mati pra no ang koina ne musu thronro ni bisingte sini lokoro agogoi phaide sing ready tongo jepro pani tiar tong phikongo sing maichu khawoi sing nirokna haro ani bangai samung tangani yago sing songwina ka tab tangnai even nirok koimung blai ya pharia koimung blai ro ya hingke sing mung sakhlaile abone brang bangai niron thani koibu BC level sing committee khakha o committee ni bising te khe nirok koimung blai ya pharani ungthai lokorong thani amon ani koimung topna hambai min sinumung kisar gaisa ani bumung khene Subal Jamatia ang Udaipur subdivision te Gumoti district ni land allotment ni chairman hambai